Wush. Sari balap. Oh, sapi balap ya. Sapi balap. Wah, boy sekali truknya. Di belakangnya ada Kanku Kenang Pak D. Mantap sekali sapinya. Jos. Truk koleng boys. Mantap gambarnya sapi ngamuk ya guys ya. Mantap, mantap. Wah, ini sapinya raksasa guys. Unboxing. Loh, penurunan, turun sih. Enak wong ini jero nih. Wah, iki. Loh. Melayu. Waduh. Ngaget-ngageti guys. Sapinya galak guys. Hati-hati Pak Le. Dulu. Ngamuk weh. Tong gluntung. Taline gubet. Wah, boys lagi guys. Punyane Mas apa ini? Lupa saya. Dimas ya. Terkoleng boys. Tet. Wih, mana? Ping ya. Review. Saya nyetir dah cuy guys. Halo bro. Gambare, truknya anyar. Oh, saya nyetir dah pilih. Unboxing. Tonton bro. Terkolengnya gaul. Wah. Datang lagi guys ini. Terkolengnya mantap. Super. Harganya enggak super. Mantap ini. Ada surat ini, Pak.
Wah, ada yang di topeng, bro ya. Wah, datang sekali nih, banyak sekali. Hop, hop, hop. Wes, mulai rame. Hot, Mas. Nang YouTube kok. Penggal, ke penggal. Pangan deh. Apa sampe metene. Kepangan deh kowe wah. Tapi wedi ngono piye? Salam halah. Malut. Alon sampai gede. Lagu sak gusu. Yo timbang yo. Timbang. Kita lan. Terus. Oh, terus. Sik. Sini batu di. Yo, tukono kene macet. Tukono alon bae rasa kemrung. Ayo, kene sampai gede. Kiri sithik. Sing go dalan sing apik. Ayo mukane. Dalane dipel sih. Mantap sekali. Si hitam. Lautan sapi membanjiri pasar Muntilan, mantap sekali. Bolate rapet banget. Angel. Rapet berdiri rapet banget no. Bawane. Niki mobilnya. Ramai sekali, guys. Itu buat mobil air kok. Rapat banget jalannya. Palir. Kita, Pak. Bener? Bener? Sangar.